Ner malaken yamka nas diala kontin barwani lingwas me biya kamal an wale shanka welka paibang ron kina dangra widi jan dangra widi dicha bana jawme bana jalinkel lerti bana lingti gor kan liang anda manduni cham ko nyamala non roina gwasme bana jaling ke bantin kona sharen lada wala bana keling no ti ka dum wanang to be ti sharen lada wi ka so Sudan to goro de koran palping ke liang dien no re wicha ka so Sudan leran yama bana to kamilin kono gwasme bana racha kering muchitu gwat shalke juba numli road dado badana te juba numli road ala jiendo ka Uganda ko lawre wika so Sudan te ka highway miten gwazmi gwazmo che to gono cha ka ambush no yala de wone ne gwad mi chitrbil je jentin ka juba numli highway wa chete karamkel mi chanak re gwad chirme chala ne dang jok cha kanak an gwad dana chiri ko mache toktin no ala erodam buini jere wika so Sudan to ka chanka diok no jen changa diok ala changa to kontin wala jen ko la to gone wa gwan mi chaka nyure ka tinetin content ka match ngai konet content ka match re wichin bini mi chi ka ngwana long chicken passenger ke ni ko nan jel ka turbil no chicken ka dwaj mai ke chicken dang diok chicken ga nektin ne to chaka nak ke shi ke liu already wa Kenya me chalat ne kontin ta kalwang rewi ke so Sudan chikala no ne Kenya quick can pick ne kon chiliu bat ka kore chikana bin confirm no ne diok ne di tenien nyok ram mo radian kane da to waram ngai kelung mila taxi driver la na nanga ke jen dobo mone no la na nanga ke jen numle jubaro do mo wajen wa ka pedor mishal ke ne situ jen gwad danan wa jen nektin kene dang ro ko ken lo ne dang jok chanak an walle ka shanga wel ka pai bangon ron kin dang ro wi jen dang ro wi diech dob dan wa nektin jen do ka juba woden ka gwad shal ke koboko wodu ka Uganda jen gwada na kanitin kontila so Sudanitin chala do garmishal pepe ramangai kelung wajela mala jela lung ke gwatamo cha kachu ambush no cha chunak no mo michro de lat en walle re wicha ka so Sudan ngai kone gwatami security de bejelong new the kono so Sudan tele mal ka jen gwasme ko everywhere mitran chotin baje ambush ke baje nak cha jo me cha jo kwen Jordan Gwasman Banaling quick Kumasfilayo Kumasfilayo take a michi to kake wa take a dag michi to tama ka Sudan People Liberation Army in a position la Kumasfilayo wa take a Win Michelle Major General Joseph Benson and would more wa Commander Division 6A ka Western Bargazal jena wa chaja kwany chaja kwany cha kwany lo kwar Nathaniel yet ja point mala la ja kwan den ba jelat kwar ka ko ngai kone Nathaniel yet la ja kwan den be jelat ka position mo ka kwan jiminge jen wo jiram kel mete ka kel che ja kwan loro ba wachi Nathaniel yet che warga che jagor no ko jen la acting chairman atama ka commander and chief ko ku mesfila yo gwad mete dakrama cha tere ti jen wajen che General Benson mo che ja kwan no la first lieutenant general no kache ja appoint commercial sector 8 commander kokuma SPLIO in response General Benson chemichana mo che jere jake che jelok jenishana gorno ba appoint ke ba mo ke position a gentleman chiro da ladman chala Nathaniel yede jenisha gwa chere jack no chela do nene my name is General Joseph Benson Division 6A. Wow, the order that come out, if you look at it, it is clear that people are trying to drag us into problem. Since 2018, our motto in Western Bargazal has been peace. Ajana me ajana gorgane jano buka wore kor ki buka reka kene kon teka Bargazal and on en wudi chalga me General Joseph Benson. Ajana General Joseph Benson jana korga kuma SPLIO. Jana do brana cha kwanke je Nathaniel yet jane ke buka do mangwa. Chelo gono ba ja point ala kwar. Shelar no nene jene joga jes SPLIO dial commander dial engo nene roja dana chala de Nathaniel yet na chwaja gam cheto ka jawdana chalat ngai kon o nene do brana ko jere jakje jen gurani parkol wajen group danen kwalele de sten parkol jen gurmane la cancer current minister of peace building
ane ko gwade dane sha dakra ma char me chaje yen no shi parkol che gwaring ma cha che yukan jo shi anga je no lede line team chairman antam chi kuma spila yu che rodi yu dakreo neten kontin chunkel ke o yenna tinel ke neten kontin chunkel ke parkol an mishire na me ko tongwan lon ko ga yar ire ma ngai kone ngai kone ko kor gwade payu president Salva Kiir mi yadit e wude chalka Major General Sharif Daniel Sharif ya kwanya la governor ko Western Bargazal Sharif ngai ke je longono aram kel metekel kana parkol ko kuma spela yo so men wude chalka me Benson antama ku inja kwanya gweje no baje kwanya Kiir mi yadit so jen mi she gorno de ja point de jamu position Nathaniel Uyet no mishire na me awa year 2018 peace agreement nyo de jano shikir mi yadit cha kuma spela yo cha jadak through parkol jenda ambitin men biawul ngajene ala mal chebeben mekan na kono ka jen professional dan na jal ka jen shit ka do dan jel Nathaniel Uyet ka jen wona Nathaniel Uyet jaram dan the right person me wo jarore wi ka juba choro do wi loro bang wo jaroda ko jen gorga jen o baje yen anta mi chagan dial yen teram de la roye tem everybody you get ke bede atel me dong de na jako bina roj so mishir na mo ade kon dial ngaje no nene ama la rode ko kuma espela yo jo mi cha realaka gwa Kiir ko bejede Nathaniel Uyet chelere lonko bene de wan baka kwan ko kuma ko jen land structure mo gwa ko ne wan ko ka pon ko bikan got ken bikan ngaje no ko nguni but with the right conclusion le Benson ne na she guje no jene kunya kwa ngaje ma jene she chong no jene kwa ngaje ko don ba je use jen do dan gwe je jene yos kanje so kuje mo jene she guru bala part don kume espilayo marwaike a parkol so jen would men jen chale Benson ne ci parkol so kwan ba chere jack chere appointment dan chakame checho rejak ka gwe ke jen wona me beton wan long bakano ko mu da kuma charmo wajelun what will happen ngum beto biga ngota ka parkol wala just bikar oderit so na me jen dan tin so men koran targa tama ta dana parkol jene da dan riga ma charika ka gwe ke jen by many people no shito especially ko la no chicken ngada gwano mele parkol writing wonin parkol point de che jodan inshallah ma kwai tu che jelugo no riang ma chara lo ngeje jeneno chol no ma kwai tu de yo so mi chigna on point nyu de jeno telmishalim mal men dodian gwasa me rega cheto ka Meridi County no re wika Western Equatoria gwani machi chala no te gre mu cheto ten rega mo to ka changa joka jok ta DHAM no chala do kuma spela yo shikan GSSPDF chicken mark dor kabara mishale Monuba village Minteked mal from Meridi town chala do shi local official chicken jo mo chicken lat kene shi kuma spela yo chicken deni SSPDF chicken kanak she commissioner of Meridi County wun mishal Alfred Miri chemishan mo chajalat jenen shane ti shopko baro shaka naka deni SSPDF no shike kuma spela yo chicken kal kweder no shimogwa no bia kor bia jeto yariana mal jendo budana lat keneja chikala no malak mun gor gwat me wode mal deraben shi wode na de ko de ganete ya jo kulat gwas menen en kuma SSPDF wacha je deploy re wichin binimi ka gwada woka Meridi no do budana charge deploy keje kene o bike kume spela yo bikene o goran winimi ci do ci tena o no ci kume spela yo ci kan de ne SSPDF ci kana maka baraka dana pai kan ko baraka pai kan ken jen gwada dana no wuli yawo tokten ci aka nan ne baro kui SSPDF ne baro kui spela yo tan mi chalat bad spela yo kan me naitin kontila SSPDF on she official nying spela yo tinte ko Western Equatoria ana awone kamera Osman chala do ne kana limne ni larmu gwamu bere wicin winimi ka ta dana cire ko mo ce to ko je jenen kore me mi to ko ni o nyu den je o te ko ron wan to ngut niam te bero den la ti ja gorno de to
kujamo gorje en wodi entity dien keling so chiko ngai ke ko lat ko dien rewi ke so Sudan ral dan de tinen go telamal of course tan mishalimal chere ngai kona go mal la kula le gwa dan en leader link rodien but not when to some leader taken re tijien no ka tana tegarar ka chajo chaje link chere mishaling no gor mo kwajo de re mo chade jalun balu ka je netin content ka atin kelga kidmi yadit Michiri na me knew the con wodi ala fragility of peace in South Sudan no ngode woni koro ken ga wonyam jo me ejen di wadan gore di nyoy kelen ban nyoy kele rodien chwe pe jenu bitin bi nyoane ko ken biata ma go bay